Vraćamo se mi u studio. Nekako se jeseni u naš grad ušunja se jesenja sonata. Upravo tim povodom sa nama je Mladen Matović, direktor Kulturnog centra Banski dvor. Dobro večer i dobrodošli u Banja Lučku hroniku. Dobro večer, srdačna pozdrav vama i vašim gledalcima. Hvala. Evo, ja sam na početku rekla, nekako se ušunja jesenja sonata. Gospodine Matović, uspjeli ste u svojoj namjeri da ova manifestacija nađe svoje mjesto u kalendaru koji su od značaja za grad Banja Luku. Manifestacija koji su od značaja za grad Banja Luku. Pa jeste, manifestacija kroz svoje drugo izdanje postaje tradicionalna. To je bio prvi cilj. Pa evo, Banski dvor zaista s ponosom može da najavi održavanje drugog internacionalnog muzičkog festivala Jesenja sonata. Festivala koji je već nakon prvog festivalskog izdanja zaista snažno odjeknuo u čitavom regionu, koji je od strane stručne kritike dobio izuzetno pozitivne recenzije i koje, na što smo posebno ponosni, imao maksimalnu posjećenost svih koncerata, znači tokom svih 5 festivalskih večeri i svima nama u Banskom dvoru pokazalo da smo na nekom pravom putu u tom nekom konceptualnom smislu i opet, ponavljam stalno, pokazao da Banja Luka itekako ima publiku kad su u pitanju kultura i umjetnosti, samo joj treba ponuditi kvalitet i adekvatno promovisati to što se radi. Festival će se ove godine održati, znači drugo izdanje, od 10. do 14. oktobra. Također će obuhvatiti 5 festivalskih večeri, 5 cjelovečernjih koncerata i u odnosu na prethodnu godinu napravili smo dodatni iskorak i u produkcijskom i u organizacionom smislu, jer ćemo ugostiti zaista neka od trenutno najznačajnijih imena umjetničke muzike današnjice. Evo, rekli ste da festival počinje 10. oktobra. Ko će da otvori festival? Pa jeste. Pa evo, prije samog predstavljanja programa htio bih samo da kažem da pored toga što ću imati ta zaista velika zvučna imena, da zahvaljujući menadžerskim aktivnostima ustanove i podršci naših prijatelja, pokrovitelja i sponzora, a to su grad Banja Luka, Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske i naša Badiko banka, partner banka Banskog dvora, Banski dvor je uspio da obezbedi jako pristupačnu cijenu ulaznica koja iznosi 5 kontinentalnih maraka za svako večer, tako da pozivam naše sugrađane, a i sve one druge koji dolaze iz drugih gradova nerijetko, kad su u pitanju koncerti značajnih umjetnika, da požure, obezbede svoju ulaznicu za željeni koncert na vrijeme, jer ima ih još malo, pa je pitanje hoće li biti na sam dan koncerta. A kad je u pitanju sam program, kao što ste pitali, čast da otvori ovogodišnju jesenju sonatu pripala je jednom od trenutno najuglednijih gudačkih kvarteta na svijetu. U pitanju je gudački kvartet Henschel iz Njemačke, koji ove godine obilježava 25 godina postojanja, nalazi se na velikoj evropskoj turneji i eto, uspjeli smo da oni budu baš ti koji će otvoriti naš festival. Drugog dana publici će se predstaviti naša renomirana domaća umjetnica, violonistkinja Jovana Raljić, koja je već ostvarila zapažene rezultate i na međunarodnom planu, a njen gost na koncertu će biti istaknuti pijanista i klavirski pedagog Hafez Babašahi, inače sa adresama i u Iranu i u Austriji, a trenutno je profesor na konzervatoriju u Beču. Trećeg dana 3 velika umjetnika, trio Edin Karamazov, Dani Bošnjak, Aleksandar Milošev, isto umjetnici sa svjetskim karijerama. Edin Karamazov je, pored saradnje sa najvećim umjetničkim ansamblima i sastavima na svijetu, ostvario i zapaženu saradnju sa čuvenim britanskim rock muzičarem Stingom, tako da i to će biti poseban koncert. Četvrtog dana, to je nedjelja 13.10. koncert za violončelo i klavir, renomirani solisti iz Novog Sada i mladi profesori Akademije umjetnosti u Novom Sadu, Marko Miletić violončelo i Mihajlo Zurković klavir. I završnica festivala, 5. dan, 14.10. ostavljena je za koncert čuvene italijanske pijanistkinje Elize Tomelini, koja je prešla jedan nesvakidašnji razvojni put od nekadašnjeg čuda od djeteta, pobjednice brojnih velikih međunarodnih festivala, pa sve do strastvene alpinistkinje iz jedne zaista tipične umjetnice koja ne rabuje tim nekim dogmama u tom akademskom kontekstu. Postala je poznata po nesvakidašnjem poduhvatu 2017. godine kada je održala koncert na najvišoj kvoti u svijetu, vrh Monte Rosa u italijanskim Alpama, i to je zaista bio nevjerojatan podvig s kojim je ona spojila svoje dvije velike ljubave, a to su pijanizam i alpinizam. Evo, čini se kako, zahvaljujući naravno vašoj organizaciji, podršci naravno ljudi koji stoje uz vas i uz jesenju sonatu, ali i svim tim imenima koje dovodite, čini se kako će Banja Luka uskoro, ako već nije postala prepoznatljiva po ovoj manifestaciji. Pa jeste, pa naš trajni cilj je da zaista Banja Luka, kad je u pitanju jesenja sonata, da ova u stvari manifestacija postane tradicionalna i prepoznatljiva i da stimuliše i muzički i kulturni razvoj grada Banja Luka i Republike Srpske. Evo i za kraj da vas pitam koliko je zahtjevno i teško organizovati jedan ovakav festival. Veoma zahtjevno. Znači, u medijima se vide samo lijepe stvari, uvijek kažem, a iza jednog ovakvog konkretnog festivala
pa bukvalno postoji jednogodišnji rad. Sa nekim od ovih umjetnika smo ušli u pregovore, dogovore krajem još prošle godine, s nekima još i ranije, jer kad imate u pitanju umjetnike sa ozbiljnim svjetskim karijerama, dosta ranije morate da ih kontaktirate, da dogovorite koncert, a još kad nije u pitanju pojedinačni koncert, već festival, pa kad ih sve trebate da okupite u određenom vremenskom intervalu, evo to je znači 5 dana, onda je to još teže, ali opet kad se miješamo u svoj posao, kad se trudimo da uradimo stvari najbolje što možemo i kad se krene u pripremu, naravno, vrijeme je blagovremeno, uspije se i tako da sam zaista ponosan na svoju ekipu koja stoji iza ovog festivala i kažem na cjelokupan program koji smo omogućili našim sugrađanima ove godine. Hvala vam puno što ste bili gosti Alta televizije emisije Banja Lučka hronika. Hvala vama i hvala Alta televiziji što redovno prati sve što se dešava u Banskom dvoru i budite uvjereni da ćemo uskoro imati još nekih lijepih povoda. A o tome ćemo pričati nekom drugom prilikom. Hvala vam puno. A mi u nastavku i dalje govorimo o kulturi. Banja Luka, nažalost, iz Brisela nije se vratila sa prestižnom titulom Evropske prijestolnice kulture 2024. godine, ali aplikacija koju su branili u Briselu svakako ima dosta elemenata koji će moći da se iskoriste u budućem periodu.